ما एक चीज देखिए महसूस होता है वती तो का कि माँ माँ आसानी गुमा लिखता उर्दू आसानी में बलूची लिख के ना कोता अच्छा इशी मनी दिला साव देविता शायद उर्दू तहा माँ बराबर सांगतनी में मजाक था कि उर्दू आखिरी शायर में माँ उर्दू आरास बोलना है ना बराबर मजाक मर्दों का बलूचिया नबी साहब या अदब मेरा गाए या आलिम सताए अदब मेरा गाए तना चोशना कि ये मुल्क नासिर के पैदा आइए तुको बलूची कहा ये नगद एहसास शायरान तुको पैर रंगी गप्पे मैं नगदकार में तुको एक बार बाद पूरी अंदाज़ पैदा हुई वो तो हम चिया पैदा कुछ History Maker Baluchi. درود و درود شرفنده چارو گوشدارو که من ساخم کلام دوجا نشته و شد را سلامت باتت امروز بهارم باتت گمگرتی مگنداتت شرفنده مرسی گوما هم دیوان و مجلس یک جوان شاعری اردو بلوچی نوجوان پدریچ ورنای پدریچ نمائندگی کرد سادی سید مطلب وشت ہوشم تی دیوان تی منتوارا کہ تو ایک رابہائیں وحتا چوتی کا وحد کا شت اتیز رفتار زمانہ کا مرسی گوما ہم دیوان و مجلس سامی کئی اگر ما لفظاں کی سفر ہے گپا بجنے اب کجام ساحت کجام دوان یا کجام سال ہے کہ سان یہ مارد کے من لفظاں کی مردمیاں اور لفظاں کے کستے پیڑا من شاعریاں استاد مو لفظاں کی سفر شما دی ما چونا ما وادے کسانیہ یکیو منی یالا شیت کو کم جینیٹیکل ہم ایک جیرہ استے منی ماتکوں میں مردم بتگا یا موسیقی شاعری ادب آگو باز چی بتا دومی کسانیہ چی منی مات چونہا وانندائی مردم نبتا بل منی ماتا ہندوستانی شر گانا و میدی اسان و بلوچی شاعری یعنی ماں ہوتی لوگا بتتے گئے ماں بڑا بڑے کے لوگا آتے بڑا مہدی حسن چلا گئے ٹیپے سرا پرانے ٹیپ بتتے کونے وہ بڑے کے پدرتے بڑا شلنگ شیر چلا گئے بڑے تو کائے استے چی ایک منی علی یک لاشعور تو کا یک چیزیں رہدا میں وہ پیسر بتا آئیے ایسے بن کر ردوں داتا پتہ آئیے رند ایک زمانے کی بات کہ منی علی میں زمانے کا اسکول آنی لائبریری ہو چی ہم باز جوانے اندازے شکار بتا ماں کے وانتگاں ہمیں نظم ہمیں شاعری ہمیں دیکھے چیز بڑا میں ہمیں توکے ہمیں ریدمیٹک سسٹم ہے ماں اس طرح ماں نوشتہ کت کنے صحیح منا چھو یاد میں ماں اولی سرک یعنی کدی لکھ کتاب بلے منا یہ یعنی وہ تھی وزن ہے تو کہ اولی شعر منا یاد ہے ایک شاعری کتاب اردو ہے نام منا یاد پہ کہ میں نگر آنے ملائیں شاعری کتاب ماں ای کتاب ماں یا کرنے ہیں پتا شتر تھا ملک پر ماں کتاب اور پچ کو چارے ماں چالیس طرح شعر لکھ کتاب ماں شعر گوشت نہ کرنے شعر ماں میں کرنے مانا بدلا بلے یعنی چیزیں لکھتا کاش تم بے کلام رہ جاتے ہم تمہارا کلام نہ پڑھتے یعنی یہ وزن تھا ایک چیزیں ماں چارے ایک سکی کوانی اسکولی زمانے کتاب ہوتا آمریت کا لکھتا ہوتا پتہ استاد خلیل رون کی کرو شتگیں ماں بھی شاعری مشتہ اسلام آرہ بدے اسے خیر رون کچھ مزانے چونے ایک مزاج مردم ایک آرٹسٹک مزاج آئے نشتہ بھی دوڑی طرح تخلص نہیں تخلصی ہمارا بدے تخلصی ہم بدے ایک قصہ شروع ہوتا پتہ یہ رنم کراچی آیا گی کراچی شمع میں نواری ہوتا کہ شما آما زمانہ ہمیشہ بیسر پاٹیں کب جنے آز زمانہ گھنتر بیوکوف بیتے گی نا شما ہمارا نندارتا سوچ داتا سر و سوچ کتا شاعر ادیبانی محمد اللہ نتا ہم شدگی سفر میں ہنگا چلا گئے بلے یک چیز ثانی مگندے کہ چونکہ تو تئی اشتا چی سیادی بلوچستان ہے مکران ہے او دا زبان بلوچی ہے مردم گیشتر نوشتہ کرنا بلوچی ہے تو کہ ہما وحدے گپا ہے مرچی کا چیدہ 5 سالے کا گپا ہے کہ تو ہمارا لائق سرپد ہوتا ہے بہتی شہر پیش داشتا میں تک بلوچی شہر تو نوشتہ کر گئے بلے پتا ہے سوشل میڈیا وسیلہ کا پارستا مدستا کہ سانی پتا ہے پروگرام مدستا وسیلہ اردو شاعری نوشتہ کر گئے اور بعض جوانی وڑی شاعری یہ شفٹ کس تھے اچھی مطلب آیا تئی اما کے اندر شاعری آواتی زبان آودا تاہیر آئی رسگا نہیں یا کہ آپ مزید وسعت و شائگانی لوٹت کے آواتی درندازی آوکن دو زبانی نہیں در ہوتی مانی اصلا مدل جیرہ انتم اولی سرہ کے لکے شروع کتا اولی زمانہ اردو منی درہ لکے سوال ہوتا کہ میں استاد سکی قوی استاد طاقتور ہوتا ہوں اردو ہے ماں اسکول ہوتا تعمیر ملتا اٹھا میں استاد ہوتا کہ واجہ نادر شاہ ابرار صاحب ہوتا میں کسانیہ غلام مصطفیٰ صاحب میں یاد ہے کہ استاد ہوتا جو پنجاب بات کا ہوتا ایشا میں اردو سرہ سک زور ہوتا اردو سرہ پتا ماں یعنی میں ایک اسکول میں بلوچی وانا کی چیز نہ ہوتا
ما ہمیں اقبال ونتا ہمیں استے اسماعیل میرٹی نظم بودتگا شاعریت کو زمانے کا میں کتاب معیارم بہتر ہوتا اور اولی چیز کی میں لکت بندات کو سکتا اردو لکت سکتا اردو چی سکتا بلوچیت ہاں منا یاد ہے کہ بلوچی میں لکتا جو باز رہا سکتا بلے اولی رندہ کہ میں غزالی چیزیں لکتا استاد خلیل ان کا پیجاشتا ہوتا بلوچی اول رندہ میں ادا لکتا یعنی میں وحدیت چا تربت سنگان اس طرح شیفٹ بیتنگی اتقین رونا کبا دا چا اس طرح ادا وشی مستر سوا بھی ہوتا کہ آو دا آٹوما اسٹوڈیو ہوتا شمار یاد بھی بلوچی سنگار اتقین شاعر اتقین بڑا مارا ایک جیرے ہوتا مجھتا یہ اردو نے دکھیں ماں انچین سے اصلا شاعر ایک من خوبصورتیں گفت یاد فیدا کہ مردم شی اصلا مردم اندر ایک مارشتے ہستے ہیں لوٹی کے منا ستا برسی منا یکی منی کارا منا استے بساڑ آئی منی تعریفہ بکا یک وحد کہ انسان ہمیں چیز پیمانہ مٹبوان بھی محدود بوان بھی ارکس منی تعریفہ مقام بلے اولی سرہ تو لوٹے کہ ارکس تی تعریفہ بکا جوانے گپے تو روے چارے پدا ہمیں زمانہ کا منا یاد ہے نبیل بلوچ کے استے میں گشندہ نبیل بلوچ ہوتی لیاری والا ایران والا یہ استے منا اشاں نندارن تکرندے منشی دونی اس طرح تو منا گانے بلک بدے یہ بالکل کسانی میں یعنی 13-14 سال مارا یہ ورشا مردمہ چیل آتا ہے بڑے رندہ ماں کراچی کے کہاں ماں یک سی دیکھیں محسوس کتا ہوتی توکا کہ ماں آسانی گما لکتا اردو آسانی میں بلوچی لکتا نہ کتا اسی منی دلہ صاحب یہ ہوتا شاید اما یک لسانی تفاوت استے اما زبان تہا کہ ہماری میں لوگا آگا پجنے وہ اما اسٹینڈرائز تو کا کہ میں کرا شاعریت کو بھی یک کسانی فرق کی استے یعنی منا اچھو آسانی اچھو چی اردو پرچہ کہ میں در برتا ہوتا منی نیٹو ٹنگ نہ ہوتا اور اردو میں شاعر ہمیں ادیب بنی کرے در برتا رو آئی چیک ہوتا نو آئی وقتی ایک پیٹرن دماغا جوڑ ہوتا پدا تو وہاں بھی شاعری اور کم گا زنگا شاعری سمجھا گونا کم وہ سمتر اندہ منا ترسیتا اصلا بلوچی شعر بشک منا اندہ بلوچی شعر چو ترسی بلوچی کے شعر بشک منی درہ اچھ لائق نہیں چیئر کے مسئلہ ایسے دیما مقابلہ انچو سکتے ہیں اردو تہا ماں بڑے بڑے سانگتنی میں مذاق کرنے کہ اردو آخری شاعر میں ماں اردو آراس بولنا ہے نا بڑے بڑے مذاق مردوں کا بلوچی نبی آگا بلوچی تو یہ گپا کہنا کہ تو بلوچی یا حساب یا تی یہ سٹیٹمنٹ ایسے زانک بھی کہ تو بلوچی شاعری یا یہ بلوچی لفظاں کا سک باز مزنین آئی سٹینڈر چیزی کسنی موجود آدھبا نبشتہ کرنے ہے بلے دومی نیم گا تو بیا کسنی ماں گندیں ہوتی ورنائیں پدریچہ گندیں مطلب شاعری بالکل ایزی آرامی اور یہ زور گئے شاعری کر گئے چونکہ سوشل میڈیا کتاب وازم نیستا گوڑا تھی ہے حالا شاعری جلد کسنی ایک فطری عملی یا کہ ریاضت تو مشکا چاہیے کسنے مردم شاعری جوڑ بھی استاد اسی طرح میں ایک جملہ یاد فیدا کہ میں مظہر بکتا میں استاد وجمل سراج ہے ایک شاعری اصلی دیگی یکی ہوتی جلد دریاں ہیں نا تی سمندر ہیں تی فطری عملی نو آئی تو کتروے اوشی لفظ و ریاضت و وزن و چیک استن تمامی چیزیں شاں لیکن ایک جال استے ایک ماحولی ماحول تی چچو مضبوطی چچو خوبصورت چچو چین تو ماحول رہو شکار رہو تی مائی گا کشے اصل حیال ہے نا ہما حیال کیا یہ نیال ناظر کیا یہ شائگانی مزنی وہ مائی گا کہ کشے ایوتی مردوں بھی تو برائے مائی کشتا بلے تو اگر سلیقہ من دیتے ماحول ہم شر رہے ہیں تو لانچے چلانے گا ہم زب رہے تو دوسری چیزیں کے اشار ہے یعنی اس طرح ایک ایکسٹرا چیئے وہ میں کرو کہ روایت ہمیشہ کہ شاعر باید نہیں ہوتی زبان چیئے مائر میں کرو لسانیات نوکب ایسے میں کرو زبان ذات شاعر اصلا کچھ بچے اور منی مطابقہ ایک مزنی چیزیں ہستے کہ تہنا فطری عمل گوما اگر ریاضت شامل ہوگی تو بہت ناکام ریاضت لازم اچھا ایک شاعری واسطہ گرا سانی مطلب آئیے تو کا نقدی حص چی اندر بو اگلوٹی کی یک شاعری کے وقت شاعری نوشتہ کرنا گئے ایتا بلوچے کے اسے تو چھوں گندے بلوچی لفظہ کے تھا اس سے یک چیزیں ہستے میں طرف اولا وہ شاعر بعدی اما نقدی اس کے تو یہ گوشے
اب آدھی اچھو قوی بھی کہ وقت وطی جندے شیر و غیر شیر فرقہ بزان میں کر رہا یک مسئلہ بنیادی طور یہ جیڑا بندات بھی کہ مردم اصلی بھی ایک جوڑ کو توتی رنگا رہو گا بلے آئیے تو کم بنیادی چیز ہے کہ ایک مردم ہے ماں بعض شاعران بننا ہونا ایک مثال یاد کے ایک مردم ہے یہ گاڑی ہستے ہیں حرار میں مکینک کی مثال نہیں کسانے عرصہ چیز آئی شرطن ڈرائیور نہیں زہاں مسئلہ ہستے ہیں بلے نظام چاہیے مسئلہ ہے میں کہہ رہا ہوں رشتہ بازر اندر شاعر کہا ہے ایک مانا جملہ یاد فیدہ کہ ایک شاعر ہے کہ ماں تھوڑا مانا ایک ولود شاعر ہے جملہ کو بعض وش مجھے یہ شاعرانہ سچائی یہ گواہی یہ راست بوجھے مجھے بھی مان دگی اچ نہ زانا مانا شعر سمجھا پیدا کرو شعر ہی نہیں یہ ہمارا یہ بنیادی ایسے بلے یہ زمانہ کہ ماں شما ہستے ماں شما زانے کہ یک حساب یا ادب میرا گائیں یک عالمی سطح ادب میرا گائیں تانا چوشنا ہے کہ یہ ممکن حاصل کے پیدا ہے آئیے تو کہ باید یہ اما مردم ہوتی جندے نہ صرف اصطلاحات و شاعری رموز چیزیں سے واقعی بلکہ چیئے کہ دگرارا کمک کتبے کہاں میں کہہ رہا اصطلاح ماں قسان ہوتی ہے ماں سخت ہو رہی ہے میں اصطلاح کے مردم اصطلاح استعمال کرنا تو دانشور پیجدہ لوٹا رنگے کام باز وانتا اور چڑھتا ہے اصطلاح اصلہ ایک یونیورسل کوڈ ہے تو ہمیں اصطلاح کے گوشے بے مردم آرہا گپے پورے طرح ہستے چیکنے ضرور ہے یونیورسل کوڈ ہے بائے دیں ہستے کہ مردم بفہم نہیں وہ آئیے حساب دیما چاہیے کہاں میں کر رہا بلوچی تہا نقد احساس شاعران تو پیر رنگی گپے میں نقدکار میں تو ایک بار بعد پوری اندازہ پیدا بھی ہوتی ہمیں چیا پیدا کت بکنا ہوتی ہمیں روٹس پیدا کت بکنا منی اللہ اول سر یہ بحث پر ضروری بھی گلوبل آتا پہ تو گلوبل چیلنجز آنی کہ گبجہ کہ گلوبل جہانی ایک مسئلہ ہی کہ ادبا چیلنجز نہیں دین پانے گوڑا آو دا کس نے ادب و باز تونگر و تونائی ادبا لفظاں کا آنی کر رہا ماں کے وطیے کا لفظاں کے گپا جانے ماں گلوبل سطح کا یہ مچار ہے مطلب مکانی سطح اندی سطح بچار نے گوڑا میں کر رہا تھا یہ حالا بلوچی لفظاں کا اچھو کہ میں تو دوئیں شاعر ہیں آج کل میں شاعری ہے گا ماں گپا جانے ماں فکشن نہیں مگا نرو ہیں برے ماں شاعری گپا جانے گوڑا کجاں چیلنجزاں کے بلوچی شاعری ہے دیما کہستے ہیں اڑاں دا یا کہستے ماں دیست کت کریں کہ ادبی اما کے شعری رجحان آتا آچا وطی کہستے ہیں ربیت و روایتہ پروشانی یا آیا اگر پروشان نہیں گوڑا کجام چیزاں کیا ادبا تونگر تونا تر کنگا شاعری کا خصوصا وہ سے منی جندے حیالا بلوچی ارہ شاعرانی و شاعری کم نہیں نیستے ہیں ماں اسے مسترے کنسار دیاں وہ حد سیاست سرہ میں گابجت کرنے شرریں عرابی چیزیں ہر چیزیں بلے ماں اچھے میں گندہ چاہ رہا بلوچ پدا ہوتی ہے ماں اصلے نمگر روگائیں ماں انو تربت مشاعرہ من یاد ہے اتاشاد والا مشاعرہ مشتبت ہے بعض مردمات غزل میں انہیں مردم غزل وانتے کوئی انگو بعض نوجوان مردمات اما میں کہ گیدی شعرے کے تارے امی اندازہ نوجوان شعر وانت وہ اما لفظ و اما کمالات و اما اندازہ نہیں ہوتی مفاہیم میں بھرپور اندازہ برے اما فار میں تو کہا منہ یاد ہے کہ محمد نشتت من دل شاعر نے شیروں ہمیں بلوچی گیدی تارے تا ہوتی جیرہ نو کہ میں کر رہا اسی دنی ایک خوبی اسی کہ میں کر رہا بلوچ پدا روگائیں شعرہ ہوتی وانگاں ہوتی گیدی شاعری واقف ہیں اسی تو کا مارنا ہوتا نا کتاب نہیں گستے ہیں اسی تو کا اما موسیقارانی اما شاعرانی اما سنگرانی ہم دستے ہیں اما پارلمان دستے ہیں کہ شعر زندگ داشتے ہیں میں کہہ رہا کتابی تارہ وہ انوت کیوں چیز صحیح بالکل سینہ در سینہ کدا مردمہ شعرہ چھیکتا ماں اکثر اردو جیرے گوشاں ماں بڑے بڑے کے ادبی پروگرام بھی مشاعرے چیزیں ذکر ہوئے بڑا نوجوان شاید گندہ مردم ماں پتہ چمیں کچ کلا نہیں اس طرح ہمیں درویشی اندر مردم نوجوان نزدیک قیادتی کرا کہ ماں شعر لکھیں بڑا ماں اکثر سوال کریں میر تکبیر وانتا ہو کجا وانتا میٹرک کی کلاس ہمیں دو غزل نہیں وانتا میں وانتا ماں وسیشہ وانتا ماں پلانی وانتا ماں ای وانتا اسی نے چیئے وانتا تو ہوتی ہم اصلا چیئے ڈائریکٹ ہم اصلا وانا گئے ہوتی دودھ رہا بھی کہ واقع وہ شاعری کو اچھی بندہ تک وہ پیدا کی میں کہہ رہا وہ نہیں میں کہہ رہا شکر ہے کہ میں کہہ رہا نوجوان خاص طور زیادہ وانا گیا نوجوان میں کہہ رہا ہے یہ نہیں منشی کل وانا گیا بلے ہما کہنے وانگی
वानगाया और शायरियत हा मना एक चीज बड़ी बड़ी तक तुरसी नहीं के नौजवान मर्चा में उर्दू एक सहल मुमकिन है असते सहल मुमकिन वो बलाई चीजें सहल मुमकिन असते इसी बात मुतासर आमा चाहता खास तौर शहरी अनबानी के बच्चे नौजवान की मुख्य शायरी बंदात को था शंत को एक जॉन एलिया पैदा होता शंत को एक कसाने तो अगर जॉन एलिया बड़ी बड़ी शर्रत चीजें जॉन बलाई मर्द में मसलन मर्द नाम का वफात को रात इंदौरी एक के पैदा होता है यानी ये मर्दमा रहा सेट्टी में लूटी शेर सरा शायरी सेट्टी में के कार नहीं ये मदारी कर्तव्य कार ना शायरी बुनियादी कर सेट्टी में शायरी कर हमारा एहसास रसीने के तो महसूस को था मैं कह मर्दम सिट्टीने बड़े बड़े लूटा मचारते लागते नौजवान हस्ता क्या मोर करना भले पता हम अनुच्च मैं कह के शायरी स्टैंडर्ड में जोर होता तो मुझे बाज ग्रान के ये कैसे आराम बका मन नवशा बल्कि चीबी रंदा और की बात शोने फिलहाल के हम सिनेरियो के मैं गंदे में चारे मां सक बास पूरी उम्मीद बहुत जबरदस्त कब भेजा अच्छा सनी मां तो क्लासिक के गब्जा क्लासिकल शायरी गब्जा होती आदि जमाने के वरना के अस्ति शर्रे गप्पे खुशाइंदे गप्पे के आज होती रबियता नसिस्ता हो आई जूरानी पैदा के भले मां के क्लासिकल शायरी वाने चूक तो जो लांकिया के इसने शायरी वाने सरपद में आया माँ के अस्तेगा इस्तियारहानी चहरानी अलामतानी गप्पा जने एक शायर ये जाता थई आयाला चहर इस्तियारा या शुबेन जमाना यानी अमराइया युवती द्रोशुमा बदल कना यमा लफ्ज के अस्तिस 200 साल पीसर चहर इस्तियारा ही होता आई अगर मर्ची ये द्रोशुमा कार मर्ज कनक बीश ये शिकलो द्रोशुमा मावड़ा बर्जा मानी थी या ना आए वादे अमराइया बदल पाए सर लगते हुआ अच्छी चीज हस्ता कि यानी आया शायरीत को लाजो मलजूम बुतना ना मां मस्तरी शेर मने दिला के हम बदल हुए गप्पे विचार है मैं कह रहा महकम तरी अगर शायरी शेरी रिवायतें रास्ते मां अरबी अच्छी वाकिफ ना बोले फारसी एक महकम तरी अदबी रिवायतें में के रास्ते हैं कि यानी से दौर और सबका कोई मुशरत चिकना खुरासानी ईरान दस्ते हमें जमाने के एक मसनवी तना लिखे हुए हैं रुबाई हैं और शेर पदा ईरान दस्ते क्या वहाँ होती इराकी रंग पदा दस्ते के दौर सफी को रंग शबीह दिल सबकी हिंदी के ना असला चार शुभी में मौजूद वो जो मस्तरे जीरा इसे लेकिन लफ्ज में अदूदा जुबानी जीरा मजनी शायर कार हमशी के शायर चोईना वादे साबा हमा लफ्जाचे एक नोकी माना इदा मनी बंदा याल हमशी वाह 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 यानी अगर बेदले में फारसी शायर बेदल नोकी लफ्ज हो जाए ना कना गए बेदल मुहावरा मत होना कना गए सही भले हमेशा फगानी ये साहिब भले ची कना गए आ होती चार शुबीना नोकी माना ये दे गए सही मां बरूची चेसरा चारा तशबीह मना दिमाग पैदा के मां कसान में शलेंगे शेर तुका मां कसान बुत्तगे राव गुरु गाड़ी ने गाड़ी चालू बुत्ता मां अक्सर मना येन दिमाग आते मां के शलेंगे शेर याद के मां तोरबा दरकी मां ये नहीं राव गाय अल्लाह बात गुडी ने वो मना अट्टे मां में बरची है सिनेरियो के मां कसान अच्छे में अवली शायद मन दिमाग संदेश शुरू को तो शेर है के मिश्र बंदे लंटा हालो को तो नाला जिनी की चार जगह मां कसान बुत्ता मां कसान बुत्ता मां के कसाना मने दिमाग को कहने की जरूरत है ये मने दिमाग कहने इतने के नाल की जिंदगी चाप जनेगा मने अच्छे गाने थे कि उश्तरे पदा नाल बस्ता और कसाने 10 तरीके से चाप जनेगा ये कि मने दिमाग नाले जिंदगी चाप वाकिफ नहीं बस एक एनर्जी जोड़ के लगाए सही चार शुबीन के एनर्जी जोड़ का आ इमेज हो सकता है मुमकिन है कि हर मर्द वास्ते अलग भी मुतफावत भी सही भले आय ये मस्तरे जीराशे क्या होती जिंदे अमर चीत को तब्दीली आ रगाएं कि नहीं आ रगाएं एक शेर है बेदल एक शेर है मैंने याद फिदा कि आ जमाना के बेदला गुश्ता ये माना है बेचारे अन्य जमाना है माना बेचारा बिल्कुल अजीब गरीब माना बेदल के हर चीज कमाल और असर का पैसर एक चीज लूटी एक काले भी लूटी के कोई भी अगर मैं इंसान बेचारे को इंसान एक जमाने के हस्ते शादी बीता सही
نو ہوتی ہم تصوف چیئے وشے کہ کمال پیچھے مردم چیئے بلے نو کہ ما یہ زمانہ گا یہ شعرہ ماڈرن تیوری پر لیشن کو بچایا کہ آیا انگریزی سے ترجمہ بنا دی آو دل ترکی کہ بھئی یہ فارسی شاعر ہے انہیں جو 400-500 سال پسے لکھتا ہے وہ ایک چیز اصلا ادبی چیزیں بچنا ہے بلے ماں اگر میں بیائیں یہ مانا دے میں بوشتے ہیں ہم جرم گناہ ٹھیک ہے شاعر ہمیں جا گیا فلسفیانی گپے میں ہی مار جا گئے گپے جنا لوگ کی گپے میں چارہ شاعر پسر سارے بیتے گئے ادھر واہ شکمندہ میں دیوانہ شما چار گیا میں مجلسہ چار گیا منی وہ ثانی سید کا پترانہ شما دلگوش ہے میں دیوان ادا حاصر نہیں ماغوں ثانی سیدہ ہی دیوانہ دیم ترا برے او شعر و لفظاں کے سرا میں گپ بر جائیں پر اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کرتا ہے چینل عالمیہ سبسکرائب بھی کنے او گوما امرداری بھی کنے ماشو منت وارے تاہو کی مرا عشیہ کستر سا خاموش مکل ویدیت آکھی آوندے میں ارباؤٹ History Maker Balochi.